abanyagitari amoneke ombekerie gorokunga Kenya Medical Practitioners and Dentists Council ndio yaigwekanira iganga bona abanyagitari mbale bagotokanira mocheri lakini bakorwa makirinde banyare kugenderera gukora emirimo yokubweni abantu nonya babwato bombochi bwabo nobo ngari wabo bwemirimo aiganekero yigwekanete mo nyagitari yo magusabu 500,000 Kenyan shillings inde tabasakuruzi wa register ya ase register ya banyagitari kubwatikana limo chokorako konyakorire yani awe covered in a way nomuganura sepichi akabiruka paka sepichi gatatu and I was left wondering Kenya yabana ngaito kugenda guchia akasaba nabo abantu bakurwali abantu baito my brother oyo no muntu kande nyore n'ingenda ire gitanda kiyaye nga gitambweni ni kweli who doesn't care about igazi ya yamateka kabwate vesta gorukende which country is this and nyasa diasini sana asobwa syoku oboene na amabera manene no kwerwa babwato kurangirirwa bagokora imirimo yayo buya tata abanyagitari mbare bikone yani video okonyora abanyagitari bagwake story go murwire karore very serious wanapiga tu story unapata daktari yuko TikTok bwana mtu wako TikTok bwana na mgonjwa ndio huyo hapa bwana hata avai earphones zako iko kabisa utegera tango kuno mutungo ngorore mondo TikTok yore it's very serious lakini nyasati hasi ni bali bakora imirimo yabo na to some extent bali bamanyete imirimo ye lakini batatiko yakora bakunenkoro bayekore kera mbase niwe na bali barangiri yo kwero rera se bali babwato kurangirirwa ukurangirwa baterege tekia sana igiarangie kebono gaki tabugo turuka pisa nga gaki njoko nyomongina rara ukobina ukane dado te vegetable mugano noro bono wakone ntake kongo mugano noro ntochi cho asumo subati bwana onyoleta umwane barongo lakini kwa sababu ya utepetefu wa madaktari alifuja damu bwana hadi akafariki ekera akune na nende bako muirania ase ariko kolerwa kumanu anyoleta abana bagwetera kumanu bamanye kumuirania nande bajikorera ngo muchando noroli kumbe mama alikuwa ameaga dunia nkwa roje story gete ya chiete nkuma sana kuruchinse mechi chake nyanya igasamba that was last year or the other year gate wasita yoro kanyoro mo tali ogembo yarenge ogembo boli osenke nyanya one of the hospitals around ebo majoge ye insho mata bo majoge chache igerabe yes ulikuwa na utepetefu fulani lakini ngendo kalingo igota sikia jete koje mugano ni gora sepichi akore paka sepichi gatane gazeti ya The Daily Nation ase headline gazeti ya Taifa Leo hawajamalizana kina nani hawa hawajamalizana mukwanero murayo kane bwenze ya Kenya omoske Uhuru Muigai wa Kenyatta no murayo bono gatano omoske Dr. William Samoei Ruto oinyorenga Ruto igarenge deputy ya Uhuru Kenyatta ase kitamu cha iberi cy'uburayi bwenze ya Kenya wanagotebekananga Uhuru Kenyatta naende nyuma yokorekana komosera umudebuty oye asogosinyana na gotamo support kwa rojo go support wazi tu maisomo rorera Raila Odinga kero Kalonzo Musyoka atema kwe murungani yake nganga katakete kujikoboli bweka Uhuru Kenyatta akamwebereria amadenjuga kuja hapa naende ubororo komento musuma komenta yani musumali uli mulira se kidonda naande Martha Karua akachorokobera ni mingiti ya Raila Odinga Divagali Stephen Kalonzo Musyoka lakini bado Kalonzo tena akaongeleshwa vizuri na Uhuru Kenyatta igende kigeka igakanyage rwengi nchinga buneyo so emegane yonsi igekorokia chinyameni cyabere chigotwa chiko bagati ya Uhuru Kenyatta no murayi wense Dr. William Ruto hano bagotebanga 2027 igende ngebase kuchikwirora ikiagala yarora kandenga Uhuru Kenyatta naende bado mbali yamo nainde natagete ko utwara influence lakini na handi siasa yeye konkona sana ikiagera ntubwate ababwata nibaye Uhuru Kenyatta nyuma y'umurayi bwense yakeje muske Dr. William Ruto kogenda alisha gweri enkaya ya Uhuru Kenyatta na gutwara chinkwana nere tokorera bagotarabuya kabisa wakiongea vizuri mpahada yichinkwana jirikuwa roche liki nyanjui
umerana. That's what I'm telling you. Okay, The president raja kutware kwere yoko taka wapoint y'abantu abako drive in narrative gete saba Kenya nga mungwano y'abantu baino baraze serikali. Eko inire bwate chinsemo ibere. Yes. Yana aneka utoko tema korara unchira nebi. Mimi nakubaliana na wewe kimaoni kwa sababu because tinkagiretianga anga Uhuru Kenyatta yango korare bigusengo kwana ari binde byande to kwana. Lakini na inche bono korwa nsemo yane na murayi wense ya Kenya muske Dr. William Ruto na hata gitego kea niribirira gite na kero kene komoreta ngo murayi okane wense ya Kenya muske Uhuru Kenyatta ambayo ionekani kuwa itaweza haiko na nguvu haijakuwa na mashiko bono igakoreka no mugano actually gora sepichi gatano kabiri ndio ororekanira uko boka boki Azimio maide ya bete registered na ere moya seji records ya register political parties yo ndali John Kuzo na bako tainga gi igineke ama secondly ndio Rorobo chaselire kuru Jubilee Moino. One of his right handlers. I think by the time I think by November there Dr. Fred Matiang'i atakuwa party leader Jubilee. By around that time. Atakuwa party leader. Atakuwa NDC hapo. Tina manya tina. I think by that time itakuwa kwamba ameidhinishwa kuwa kiongozi wa chama cha Jubilee. Kiagara usakuligereria naendesa kobenjere iyo. Usini chikutwali gesieka nene sara se kiame kia Jubilee. I'm telling. Kiagara yapo nyakero wike kiama kia Jubilee bado nkemosi. Yes, chairperson. National chairperson. Yes. Omade Vincent Kemosi. Yeah. Si kitu rahisi pia. Hapana bwana. Si kitu rahisi. That's a very influential position. That's so definitely Dr. Matiang'i uko chikoyo kwa party leader Jubilee usiita kuwa na nyota. And indeed usakulike libi intenchera bire ne engenje yokote banga kwe semiri na kwemanye binte binge ne manye binte binge sana kubatika no musangere no nemekutaneye sema yuko mere serikali yakolete yetale bakolete ya nsomiri binte binge sana. And one thing I can tell you ndio despite kuiweka nanga chiburaburu nchi abachiko ne kwase mekutano gete mikutano yabe organized bwana walikuwa na nchira neri yarengo organized. And I want to tell you I was yani from stop over A to stop over B kwa jara bantu baro intact direct to the point to end point yendenga bwana. That was a serious organization. Nakoje tukiwa tasundeka oje pule tatu je barambe gagi diba kiacha kwa waza ali masikani ya manene lakini baada ya tema baira no specifically lakini because it is in public domain. Yes, inche kurua soro ngurwa gusikera nabwa tietareria I met with the principals asomo bogano Camel Park. When they were issuing statements, I want to tell you nyasaye na umaite kangira ni ese Biblia ngacha kuligile mugano Daudi mugano Daudi ngaligile ese Biblia tate ngaki yaona bego ikepi kera yaikire na monte yoranya ariko gunkwa mugano yo buna Uhuru Kenyatta no murayi wense ya Kenya muske Dr. William Ruto bagendete gupima no bunyangongo no urase page ya kabiri gazeti ya Taifa Leo nigente kibuga bana county ya Kisii lakini ngwate garato moseneta okisi muske jana monyonga sabali echi mbuhanche litukuli yankyo asante na iure tokoro mugano yo no letari ya gusi tobale tari yipi asenjira ya bene. Yes, thank you mugano nura sipi ya kabire gaiga una bono ODM bune chama barule sababu yoko mo Seria Edwin Sifuna buno mo Secretary General weka magia ODM peji akana ne bwato mugano ngana kishukuru chinde chichoreti abana ba grade 10 echinde chibwato mubaromoke baka saba abana grade 10 abana saba yo monyogiro kiyoyo hata Kenya National Union of no not Kenya National Union, Kenya National Examinations Council. Yes, NEC kwa ya tebirenga bono kwa yo duzimono piyo tebe unorau iko bara chiko cha kabono ko chapisha mbate mwaiga Kenya. And for information tio motegeria manyanga matemu ndaja koroseli ku Kenya isi ka printeri wacha aba bado mongereza ba printeri lakitwe iwa vere amatemu abana baitu bagokora and a Kenya National Examination Council igako ba printed in is it England or Britain wale moji mo changanya akiti ante mongereza
mbongereza Lakini do you know- lakini barosiri budget. Do you know if we uphold professionalism essentially when these are things that can be done in this country? No, they're going to do it now. Ikigoroso kuligira se budget as a financial year 2026-2027. Yes. A budget ya bekuri around bagote around 147 million. Yogo chikogora umutambo machine enkongu era abege go print amademo. Lakini bade ngukubisa Kenya as a country. Imagine If we decide, it is possible. This is what we are doing for our possible. children. But It's now the possible. problem is, can we believe nge machine ya Kenya na wamatemo aroseli ya kabisa? Trust deficit. Yes. Kuja tu wale sabarai bako Ngorore vitu vyo kwa liver road. Mwalimu Steve Wadochare kerengelikia ongereki. Mama Steve Wadochare. Namjua sana. Uliruma tena yo mwabo Victor Ocharo. Namjua sana. Ocharo mwalimu mya sana. Nere PTA chair ya Igonga Boys. Mugano ibina kwa yekwana, mugano ibina kwa yekwana ora sepechi akabira at the same time umurugio nyagosira Raila Odinga mukwanere mama Aida Odinga. Yes. Igaite tikulimo lyoka n'ababunge gochikobo mu balozi wense ya Kenya aseri shirika lili ya UNEP. Ole gopigeto keke. Gatano koligereria ngaki. Abara ikora sensimeli kwambire serikali ya soroboti rolegega kurwa setaro ya matukata twime ya gusi ni go batebetege nteke monkilinga igotuguchigutigara kobamo. Paka 2027. Ande bona batebire asumugano ora sepechi gatatunga unabakorete gusi. Waye ngo tebinga to basa kuandaleti mikutano ya bete gusi. Ngwaruje president ya sogete Nairobi. Ngwategere binta kwanete. No, nakotebinga. So that meeting ya koleta kareta songurwa gusi made a big statement. But equally nkwaroche asechinse mochionsi. Nseme kwamerele serikali bakolete taro yabo. Asechinse mochionsi. Asetayo bantu badesogeti. Tutangazia hayo kesho. Oroboti onara gotebanga bona oroboti ro sepechi gatatu abarayi aba barenge gusia. Bona batebire muna bagokole ibina bagole tegoro. Umurobere ko rose kubona barochie Rift Valley. No na guru bago jagera. Rift Valley na Rift Valley bagenda Rift Valley yonsi. Okay. Ekero bago tirimoka kuja kuzimba kwanira abantu rudie ya Mulot Bometia. Goika. Abantu bari bagesokia so bonge sana. Kwaro ja bajumbe ko Rift Valley bagosoka bakugike ngukuminga ki. And for your information, timetu senkwano tetigentekyo. Tati nene misangirikira yakorekane de habaraye banentaro jindege. Chigaenda bakaze ito sikunyuma. Ona ndege bwana. Sikora ndege. Chiaba baleti ali kasikubalia. You know wakanga kumbinga kinki. I remember murayo etete angenanka. Mwai Kibaki. Ekara jete Yesu ajete atara Yesu atara president. No. Mwai Kibaki baide na Charity Ngiru. I remember baide actually chimida chimibere bakoruka. I remember that's what I remember. Tindo chindege egoeta. No, indege yale ngono neyemo. Ne chiroli bari gotarira. Yeah. Meaning they wanted to meet the people. Kabisa. Abajumbe gabakane tembali komenta bese gochese kombe kyabacholi ne chimbe bya ABC asumugano yora sepeche gatano limo gotema kuligere linganki kirabe effect. Sepeche gatano gatatu musabo kwabera. Mbali komenta bese. Mbali komenta bese no bate bwana tumeka jibese to abegera se budget. Okay, nabagabana batebi guntoli kubamenta bono gotokora abachiri chya kawaita chia 454 billion. Ase budget ya 2026-2027. Yigo tole deficit ya 80.2 billion. So ja tusubiri tuone omugano nore ga kindly omugano ibo baseneta gora sepechi ya kanela kiningira nema ga sinini ase second yemo amabori asokire mange sana kubwatika no mubugani umonene sana ogenderete kwaga actually o isire kohera ole 90% complete ari mbarabale ne na is it state house ya Nakuru. Nakuru ali mbarabale ekera salia bakulikanga it is a prohibited area. Lakini omubogari bwagajino bakubuli na kitu. Hoteli ngoyo kwagacho hoteli yange na state house ya. Oyo hakini ngokwagacho mubogani uyo tanya gukanu pi bako ikiro almost 90% oyo uchikwahera. Kwahera ugo na abunge bakubuli kama no igora sepeje. In fact yego chakaneta itonga graph tingo bono bukurumi. Now who is the owner? Hata. Oro gwachakire corona gi ngoi wetha vale moye state house. Muganore gaze gazeti goroga. Ade igoro. State house ya kurumirozi. Bage ya Nairobi. Muwa oro.
By the way, kiagara this is a protected area. Yes. Njira deyo ni tuware bintu bia nenda atakikwaga chege tange na State House. Kuikanju nguzu na manyunga ki. A distance ye abantu baraje kurara ambantu kia batura manyo. Kiagara mu bugani yo gotebekana igubwate capacity 250 beds. Yeah, 250 beds. Yes. So amaboli naro mange sana. Omugano nore gwa no actually no kwana gora se page 10. Kwa kwana igoro yo omugano bwa banyagitari bange bakwira yora gukora imirimo yabo. Bono kurwa se county ya Makueni igwa. Kurwa se county ya Makueni muswati yo mole konyoro mwana ase enyagitari ye county enke ya Kambu. Igasire tubuguma bwaye asogohetia manyinga wetanie kerengo nyuma yoko nyoro mwana barongo. Ikintu kiretere abanyagitari kumuirani naende gukikomokorero kumanu konde, lakini kwa bahati mbaya ikakomba alikuwa ameaga dunia. Bahati mbaya sana bana. Jambo la kusikitisha sana. Anyway, obacholingo kolekana bole nyore. Obacholingo kolekana bole chinsemo. Obacholingo kolekana gerugo kyobo bunge nkagete na MCA ndobwate gerugo kyobo bunge Isiolo South. Na chigodi cha West Kabras imea Kakamega, elia ya Evurole imea na Muminchi kutoka meye county ya Embu. Ngokora ngwaka bali chikura lero by the way. Katika gazeti yeje kama mulekera tamangana property ne chinibo nakira kore investment. Iwa. Omwana Mackenzie. Dega raga sirire kaora. Omwana mu master, obwato tutukaro bonene sana. Omonto yo maseke gabero kia Mombasa olenga sekine kia gotega rugo rogate betenga ga igwete makezi gote bangere nere Yesu Dina nime Jagaora ogwera liganere mone garagi ogwera liganere Akiri eze ida tuonyesha maneno drives yo maneno atakire kwa kesabu yo kuiriria uruti wa bwangu twara kuti boke bitu bile twarose boikurira na kiara bantu bare gwinganaria paka okay igo emission dira ikera haya marandi kongia ababe kende gakumuraje double your effort sikiagera de manera iche yes akwiraria egasi ngo tayo kwara meso ma roji tv kiroroga unde tayo ragendo kuruti banya sanje tayo wetera asende tayo kwara wanga nabwate WhatsApp bako kama no ngurugo lakini ngere ndeze akatabadera ya sare ko tevi kama no fix cheese chiveka ze obit yabo ne yagize kitakorotedio ye tropical kaza ye Capricorn yero ke Jupiter akiri ye Mars Saturn era dizinya iragi keje gora bandendo sana ega sinero enkongu sinero enkongu actually omurai gose omonogeri bweke umbekelekia ebibago bya M23 okorokwa Willy Ngoma naitetwe nabo igense America gwetero omurai wense yo moroke Donald Trump igo ba machiri koro kigose Trump ga machiri kurwa ebiorokera ligetenga ense ya America neba iseko yesaga nense ya Iran mneko machikorole uneko machikorole kana yes aigando cho mugano nule katika gazeti yegase David Maraga uyo kabero murachibi no monega Kenya ndio arorekanirie dalili ya uchikobwatana nabarayi bali kurwa sensemeli kwa mbele bwana ndio hali halisi because anyway ebintu byonse bagukwanira ababozi ebikoma gikobe entekemo bono you know nakiwa kwaro jesifuna ko majisifuna ko majikorolekana bono lengo ni moja kirenga kiaba gikobekemo karati gebintu binde binge main point ye ironeri deye inwe ye ironeri chiabwekani a list common LCM list common multiple ndio hiyo sasa anyway kama na lolote tuzana kwa dondo leo ni tukoria Alhamisi kuna magwiji kuna guru Ustadh Wala bin Wala muliki bitabu mukongu sana ngitabu ngirega igakia nguza jadi kia Clara Momanyi lero bagukona abana funzi sikobale lero bagukona na matumizi ya mbinu rejeshi katika kuiendeleza riwaya abana funzi na bakolile tamthilia ya pembe ya maisha kwa hapa siku ya leo mtiririko na maudhui sehemu ya 4 onyesho la kwanza
na wagosomaga igabwe manyia mange. Kuna maudhui katika hadithi fupi, mapambazuko ya machweo kia ye Professor Ludomia gukwanira mapambazuko ya machweo na hadithi nyingine aboro kigona baba kuligerera iga bitugi matundura kina Professor Iribe Mwangi John Kobia engati yabaliki bamurikire ga iga bige Swahili na ibuno mworo kigona bokuligerera chimbara terose gwachi goikera. Mwalimu David Omboga kuruchisa bachabo nchali yako ndenga kwanele tudo siama yeteke Swahili sana. Mbia mono sana mwalimu. Fakta banga huyo ni mwana Kiswahili bora na muhenzi kwa hilo. Sasa unajua akisema mwana Kiswahili bora. Unajua kuna tofauti ya kusema Kiswahili bora na bora Kiswahili. Yeah. Kunayo. So kuna tofauti kati ya mwanafunzi bora na bora mwanafunzi. So no mungwana na rukuru kwa Irias malita kuru mugwe kari nero ntebiringa kwa maiga. Timu ya Shabana walifanya kweli, walishinda Mathare United bao 1-0 Nairobi. Hata wapigete uliobo robo kongo Shabana. Gate liliomo biro kujiko ere dakika ichirichimenti extra time. Bakabeke goli paka bamuraba Mathare bakarosa bakarambirira ya bono recovery te hagito konyara egasenge njego timu ya Shabana go yegete point ya 40 chirengane tine timu ya AFC Leopards. Pongezi sana Shabana vijana. AFC Leopards ikiteleza hivi kidogo Shabana washinde bas ndivyo hivyo chupa mpaka nafasi ya pili na Gor Mahia kwa kiteleza kidogo tutatangazwa mabingwa wa ligi ya kandanda nchini Kenya. Right. Na Manchester United yakale gocha wewe sana. Lakini Arsenal ndete imugente. Ndete imugesa. Muacha mkaamua kutusupport. Yega akitika imukia. Sasa tuende kwa Dondo kwa sababu ya muda. Tungie kwa Dondo bwana. Pia mgeni yuko. Mgeni yuko. Bana. Tunaingia Thika mjini. Thika mjini Kiambu County. Ndio. Najua Thika najua hii Nairobi inatuchanganya sana. Thika iko Kiambu. Nilikuja kupata kwamba hata pale Uthiru hivi ukipita bado ni Muru ego tira bate Kiambu. Kiambu. Kikuyu alionsi Kiambu. Ase mongwaro yagurwa. Kimani ichungu. Ataka choleto no post. Monte umupingete era kaganyago kwa gazeti na ABC. Okora bakanya malio yake. Thika mjini. Bwana umusacho yomo nanyomete abwato mukungu. Naende manyo mukungu yo mbanja ine nende mbarago sana. Unisikize kwa makini. Wanapendana. Mungwano yo bunere butambe naro musacha no nyanguru bibiri alende une bibi gete kokoleka nazo mugondo hedeni mtu ahetu majukumu. Uikokore mirememe kongu uliyorete provide your family. Yes, you have to provide for your family. Mungwano yorende aigathika nkuna kuriyale na ari mirimo yaye nekero musacha ari mirimo tairaz magende kakera litu kumanyetera bakorigika nyomba gakeiga asakobero bokero ikere mirimo endeli tukuri hatakari mirimo naboko nyorore bwoyeka minyokorora abantu korengana na understanding ya mukaye rabe bwetebe kokoregana na understanding ya mukaye abeta kire ko bijiri okay wano mukaye no mwororo no muswati usigeto musachoye yes na indeed na bamanyete nga aiga omutubwenka no musacha akisema amesema ndio shaona wana tatu musacha huyo nere na asigete mukaya mwanjete naturally alikuwa anampenda walikuwa anapendana bwana mkwano tata hakali tukilima hakali ko gende mirimo akwayerera egali V8 kwa yana tekali ko tena asale mune jijami nyogeta mune jijere ko binyoka tata eko kanyo mungwaro rimwe to kwa wanga ki egali yeranda je no kusuka kando ngaki tigazukere gali mwenye nguvu mpishe bwana to kumbanyangi to kumbanyiriki kalege tigazukere kwa dale eko hugia oni akeiga ekerore kegwika takali kama romo swati tato vegete birore bimwamu ibirore bunebyo muigo siyo yokure ndabe oyorasha oyo tata
Mungu leta amanyete vimangana biro vyo utika kai. Kama tabi ndu vipi ndu habari asubuhi? Njema madam. Unaelekea wapi? Naelekea hapo mbele. Naweza nikakupa lift. Neroko gendi. Muswati neroko genda nimbuge kulimi. Ndugu yangu naweza kupa lift. Mungu coincidentally nongo jirudi. Nongo jirudi. Mungu arakukumika we lift na ndo ni kama manyete chikali chingeji ndachinaleti. Amito. Enjira hakororeka ranga kiariga. Ngakibona andora ngakibo inki kiagara guterera gite kumbugoria. Isi maswali yakawa mengi kuliko majibu. Lakini yene yokolina tayiye wasaibe yokolina. Tata tenga matatu. Ono wakesa ngente kitata. Igonda onie. Igonda aso imengiru asenta manyeti. Muswati akarara uno mungoro leto ra maswali magamata ndugu. Acha kuwa na wasiwasi. Mimi ni binadamu kama wewe. Ngia hapa kwa gari nikupeleke tuongee tukienda. Mungoro nandaka chiko wake saba katebaka ki. Kofea yarengera wewe. Yo rado bayete ade baati ndimegocha tukubanyereria. Ocha ngo era tigangere. Akazoi. Osio. So ale kama gaswati kama tega ki sio ko murango. Sio mojigi agio mochivi nkobugere kanoro. Agio mochivi. Agio mochivi. Muswati uli maite ko hakuna kugenda. Akamotebiga mimi sijui unakwenda kazi tutakapokaribia utanifahamisha. Tanjulisha ni kushukisha hapo. Wanakubako na kagenda muswati uli akaene kinga igakogenda a reasonable speed barakwa time barakwa no mongoro ikiarango ikali busyo. Muswati uli wanataka manyaka akoro si summary agenda to the point. Kama tawe ndugu yangu mimi sijui kwa nini sijai kuona, lakini kusema kweli mimi nakupenda. Mna nagoro. Mimi vile nilikuona damu iliniambia wewe lazima ukue mtu wangu. Damu yako na yangu zina uhusiano. Naona ni kama zimeoana. Kweli. Haya. Nipate namba yako ndugu haraka tutazungumza baadaye. Kana soega asia. Kana soega asintokuane. Mungu anolia kama wewe namba. Ngatenga jioni wewe unatembea kwa mguu namna hii. Bora mimi nimezoea mama, yani mimi nafika job narudi hivyo tu, manake kazi mshahara ni kidogo. Setelibuya. Na setelibuya Mungu anolia kama very sincere kama ina familia ninayo. Karinko nyoraga keko ngutuma. Unaona? Muswati uli mata kama tabi nimekuelewa. Hii namba yako hii. Sawa. Haya, wewe fika tutaongea. Kweli. Hata galilio umayetega onjuka kumbe tale kwenda ruti elia. Mungu anolia kobe taka onjuka. Ekera onjuka Mungu anolia taraike geita kiobisi 50,000 pap. Kwa simu 50,000 Kenyan shillings. Mungu anolia katabara. Bade simira zo wakera zo. Asi oro ngotiga ko era kiege me kora kiege. Igote makura. Aye. Kura tumankorega de chiekero za bagondia bako. Vale kamiti bantu bere bese oko monyokie mshwari kego succeed ko baje getegere kiege akaya moyo jire jire ime enambe ine linarua kai hata kiege ona mbadi kiege okay bono kurwa bwisa bali yiga chaka bakaba gukwana umaye tege ndogia yitege kaba to cut the story short. Yes. Esabali yabo yobwanchani ga chakirabo. So mungwano yo automatically akatwara mpango wa kando. Mama tajiri mwenye pesa bana. Mangondo bwana pesa. Mungwano olia finally akanganya gochia so muswati oli. Muswati oli akabaka kumutreat buya. Bono musacho every time agwa kiruzi mina mukaye ngakio taje te round yeye. Kazi mingi jamani ntaja. Kazi ni nyingi sana. Ndende libaga. Liba achire gotara bakali siara gosenga bakali kwa kwembeo. Wala. Babegire bibuto lebono bakali swimming pool. Babegire ki. Bono tato manyete omusa tata. Ti manyedingi kiabete omusacho yemambie yamugento ke cross yo mutua yime. Kamote binkieke bono ngokora. Familia anenga yekale gose. Akachukua simu yake. Akaakera mukaye. Akamotebe, mke wangu habari ya asubuhi njema. Muhali gani nyumbani? Tu salama.
tigango tebie kene ikegera ni ngwanjete gaki asama zikania manena nitongina bobe igombe ndaze chinga tale cyo muntu bukumia igombe ateri rajire gotema guchaka chinga tale ageza mazikania manena rajire gotema guchaka kagitingo nyara inkorera amasabo gaki nganyoro musubati ndi bono na otole nere inkorera amasabo ubule babonkire tigiri gaki kwena ntoria bono tinkonyaro kubuga bibinda kali gutumika tinkomanya gaki nkorera amasabo ndwa oseninjije mukayo gokuminga gento kiri mukungu konya orengere iringa mungwaro igetungira kabugate giagera silence yeteri no tata mukungu yo paka bono tamanye tienda agora igo musacho tarayenda nyo tarajika lakini ururo roboti gujika umukungu bono sinyirwe genda agora ilwa idara mwiraniri na masabo taramote gusengo mokorera zari mokorera abo masabo watako ya dauti no intombire ebire jambire kitabauti intombira masabo na okay na benda kuna msikilizaji mmoja ametukumbusha nga yenye kitali lienge magena magena sure, kulikuwa na utata ya kweli amasabo ibintombira atari gotemeka gukora unabona there is no way dudu uranyora abantu baba bakuminyaka kuruhanga esimba yego ekumiyokia abantu kurumata ngaye bono ligere ligoro kabiso be kamarunse ngo debe umonene de simbe tego nkuna no entomne kit cannot masabata okora gasya siginto kabunekyo bana musacho yonki akwirira asoa seirima amao de abantu bamusabere ngabo sabere nduma njira tari gota imogendia ekerengererie kia mukuru gutuinyora mukayo mwakiresi byo mode amwaga amubekira amasabo egagi tiga naende bado kimukuru gute aliye mbinu ngana kia kuruoro asayi yes wenu bwana muziru ko nyozo era se irime nene ni ira nerete birengererie yaka make a decision ngagagi nitarudi bwana igosire mote bidataka gida koli no komachoko na ebono nkole buna oya mubwa basomba ba ora kidi gajiregira kiro gwaro lege koreza akaigosa agachikura agachiko matemari chinguru agateba yaye anita taninjira abantu nguma injira n'abantu bakumanyanga no bwate bese kwakumanyabo kwana kumanyikira bwate chibese tukuzire umuntu konyo odegu wagira simya wagira simbo saigo no ma tayo munyene ekeruta ari ngumurari abantu mbare batari gukwana naye pi of course chibesa tata nejinganga chibesa go chirago kori bi gasi gukumia mungono ria kaigosa akaigosa chibesa jensi abantu bakamukonye sikojiria lakini abura baregeka aba bakumezana omuzebaro kiye kokoro muntu yo igusire usha aitiria uyibona nero kurukunya sae my brother inga no zero na kiaba teba gwetera sisa ya gaki biyando ibalira burure imbisibie birabe buna magenembura exactly ikontra de bandunga baigo so marko na somo nene irorege ikontra de bandunga baigo so intentionally marko na somo nene no wanjo bonene dagia ko elietari yae lilimo igakorokwa nyasaye nipatie gazeti la The Daily Nation wemanyia mangere Taifa Leo no erega ige manyia yo manaenda manga sinjira yo wikira muzikano waro ikire mheshimiwa Jared koja tolega igato tebingolingi wa MC ngoligiale no ale ngaseta aleye yale ngigusi yes atatueleza mengi kweli kabisa. Yes, usicheze mbali msikilizaji. Ayo na